Živimo u moderno vrijeme, vrijeme podataka. Često se kaže da su podaci vrijedniji od novca. Ali podataka ima puno i nije lako do njih doći. Nerijetko poludimo tražeći ono do čega ne možemo doći, a to su upravo podaci. Sada podatke pretražujemo pomoću računala, ali takvih digitalnih podataka ima svake sekunde još i više. Ne samo to, nego postoje i različite vrste podataka koje zovemo datoteke. No prisjetimo se, što je datoteka? Datoteka ili file je digitalni zapis na spremniku računala i sličnih uređaja. Od čega se sastoji datoteka? Sastoji se od dva dijela. Prvi vidljivi je naziv datoteke i onaj često nevidljiv nastavak naziva ili ekstenzija. Nekima su možda poznate ekstenzije iz frizerskih salona, znate ono kad djevojke na reklamama imaju bujnu kosu koju ponosno razbacuju, a zapravo se radi o nastavcima ili ekstenzijama koje se lijepe na njihovu kosu. Eto, nije takva ekstenzija kod računala. Možda da prvo razjasnimo čemu služe ekstenzije. Ekstenzija ili nastavak naziva datoteke ukazuje na vrstu podatka spremljenih u datoteci te određuje kojim programom će biti otvorena. Kad otvaramo korisničku datoteku koja je izrađena u Wordu, Windowsi prvo pretražuju ekstenziju ili nastavak, koji onda gleda koji program može otvoriti takvu ekstenziju. Ako imamo Excel, PowerPoint i Word, da vidimo može li Excel otvoriti, ne može, ne pripada ta ekstenzija. Može li PowerPoint? Ne može, to nije njegova ekstenzija. Može li Word? Da, to je ekstenzija za Microsoft Word, .x. Tada Windowsi pozivaju Microsoft Word da se pokrene, Word se pokreće i onda otvara uspješno našu datoteku. Idemo napraviti jedan eksperiment ili pokus. Otvorimo mapu s datotekama. Ovdje vidimo jedan dokument koji je zapravo fotografija, PNG dokument. Kad smo ga otvorili, možemo ga i bliže pogledati, zoomiramo, odzoomiramo i zatvorimo ga. Probat ćemo promijeniti ekstenziju ili nastavak tom dokumentu da vidimo što će se dogoditi. Zato idemo na karticu prikaz. U prikazu detalja stavimo kvačicu na datotečni nastavci. Evo, datotečni nastavak je sad vidljiv za sve dokumente. Idemo ući u ovaj PNG i obrisati ga. Nakon točke napisat ćemo nastavak za Word, a to je .x. Naravno da nas program upozorava da bi moglo biti da neupotrebljiva bude nakon toga datoteka, no mi prihvaćamo rizik i sad vidimo da doista je pridružio ikonicu Worda, što znači da će pokušati sa Wordom otvoriti takvu datoteku jer je nastavka .x, ali ne može. Kad pogledamo pojedinosti, piše da je datoteka oštećena i ne može se otvoriti. Što god mi pokušavali, ne može Word otvoriti takvu datoteku koja je zapravo slika. Evo, isprobat ćemo sve opcije i pojedinosti i ponovno isto, znači ne može otvoriti datoteku jer neki dijelovi nedostaju ili nisu valjani. Postoje upute za neku pomoć, ali ništa neće pomoći jer znamo da nije riječ o takvoj datoteci koja je nastala u Wordu. Zatvorimo Word. Idemo ponovno promijeniti nastavak naziva ili ekstenziju. I sad ćemo upisati ono što je bilo u originalu PNG, što znači da je slika. Na taj način Windowsi će pridružiti program koji može otvarati slike, a to će biti fotografije. Možemo to isprobati. I uspjeli smo natrag vratiti datoteku jer se program sad aktivira koji se zove fotografije i on može otvoriti upravo takav tip datoteke PNG. Inače, taj prikaz ne bi trebao biti vidljiv običnom korisniku, upravo zato da slučajno ne promijeni nastavak naziva i onda bi bilo neupotrebljivo. Razlikujemo tri vrste datoteka. Korisničke datoteke, sistemske datoteke
i izvršne datoteke. Sistemske izvršne možemo prepoznati po određenim nastavcima o kojima ćemo malo kasnije govoriti. Kakve su sistemske datoteke? Sistemska datoteka je datoteka koja sadrži podatke za funkcioniranje rada sustava. Dakle, svi programi koji se instaliraju, oni u sebi automatski postavljaju i sistemske datoteke koje obični korisnici ne bi trebali niti otvarati, a kamoli mijenjati. Njih možemo prepoznati po nastavcima sys i dll. Ovdje vidimo jednu takvu datoteku. Znakovne datoteke možemo prepoznati ne samo pomoću nastavaka, već i pomoću ikona. Ikone znakovnih datoteka ili sistemskih datoteka najčešće izgledaju ovako u obliku nekakvih zupčanika. Ovisno o verziji Windowsa koje imate, ti zupčanici mogu malo izgledati drugačijeg oblika, ali prepoznat ćete upravo izgled zupčanika koji može biti u različitim bojama ili dizajnima. Sad ćemo probati potražiti neke sistemske datoteke unutar Windows mape. Pa ovdje smo došli u jednu takvu podmapu, pokazat ćemo datotečne nastavke i uočiti da ovdje postoji DL nastavak ili ekstenzija. Pokušat ćemo otvoriti programom koji inače ne otvara ove datoteke, ali koristit ćemo blok za pisanje ili Notepad. Prikazat ćemo što se vidi kad otvorimo u bloku za pisanje. Nama nerazumljivi znakovi, dakle za običnog korisnika to ništa ne predstavlja i ne bi trebao otvarati niti mijenjati takvu datoteku. To je bila ekstenzija DL. Idemo malo pogledati ove ostale. Znači kad promijenimo pogled i prikaz tih ikona, vidimo te zupčanike o kojima smo pričali, pomoću kojih isto znamo da je riječ o sistemskim datotekama. U nekoj drugoj mapi unutar Windowsa možemo vidjeti i tu ekstenziju sys, sistem. Ponovno idemo otvoriti u bloku za pisanje, da vidimo što ćemo ovdje uočiti. Skup nekakvih neprepoznatljivih znakova, opet nama ništa ne znači, ne trebamo otvarati, ne trebamo mijenjati. I kad pogledamo velike ikone, znači izgled, ponovno uočavamo ove zupčanike o kojima smo pričali. Izvršna datoteka je datoteka koja je napisana u nekom programskom jeziku, kao na primjer Pythonu ili C, C++, i izvodi određeni program. Dakle, takve datoteke jesu uglavnom instalacijske datoteke i pokretanjem njih će se nešto instalirati ili pokrenuti. Zato treba biti jako oprezan. Kako prepoznajemo izvršne datoteke? Najčešće one imaju svoje ikone. Pa ovdje u lijevom primjeru vidimo poznatu ikonu Worda koja se isto razlikuje kroz različite verzije od onih starih prema novima, ali uvijek ima plavu boju i duplo slovo V. I kao što dolje vidimo ima nastavak exe, dakle izvršna datoteka. Ova druga po redu, iako ima zupčanike, po nastavku bat možemo zaključiti da je riječ o izvršnoj datoteci. I ova desno isto ima kom nastavak, također još jedna vrsta izvršne datoteke. Kod toga treba biti oprezan što se tiče virusa. Virusi dolaze u jednom od ovih nastavaka i kad ih stavite na svoje računalo, vi zapravo pokrećete instalaciju tog virusa ili programa. Zato nastavci za izvršne datoteke upamtimo jesu bat, exe i com. Potražit ćemo neke izvršne datoteke unutar mape Office. Evo ovdje vidimo excel.exe. Riječ je o aplikaciji, o programu. Kad ju aktiviramo, odnosno otvorimo, pokreće se aplikacija, odnosno program Excel. Rekli smo da je to dio Office-ovog paketa. Ima ovdje više takvih programa, pa možemo otvoriti sljedeći, nama jako poznati Word. Evo tu isto se nalazi njegova ekstenzija exe. Ponovno je riječ o aplikaciji, kad pokrenemo, pokrećemo Word. Koliko su opasne te datoteke možemo vidjeti na primjeru nekakvog bezazlenog virusa. Ovdje je napravljen virus samo radi pokaznih potreba, ne radi nikakvu štetu, samo tako izgleda. Ima nastavak bat,
Znači BAT, COM i EXE smo spomenuli, su izvršne datoteke i evo što se događa kad se pokrene. Još jedanput, ovo je bila samo šala, on ništa drugo ne radi nego kreira ova lažna upozorenja. Korisnička datoteka je svaka datoteka koja je načinjena nekim programom. Kako možemo prepoznati korisničke datoteke? Pa one, ovisno o programu s kojim su napravljene, imaju različite vrste ikona. Ono koju ćemo sigurno prepoznati je ikona Worda i još jedan mali detalj, gore desno ima ovo uho zavinuto, dakle to nam je isto znak da je riječ o takvoj korisničkoj datoteci, iako to nije uvijek slučaj. Znači, ova prva ikonica s lijeve strane je datoteka koja je načinjena programom Microsoft Word i vi kad ju spremite na memoriju računala, ona ima ovakvu ikonicu. I vidimo po nastavku .x. Druga po redu predstavlja nekakvi zvučni zapis ili glazbenu datoteku. Nastavak je Wave. Ikonica još u obliku note nas podsjeća na to. Dakle, koristili smo neki program za izradu pjesme i u ovom slučaju onda kad se pospremi na računalo dobiva određeni nastavak i ovo je isto tako korisnička datoteka. Treća po redu predstavlja video datoteku koja je isto načinjena nekim programom za ili obradu videa ili za izradu videa. Postoji jedan program koji se zove fotografije u Windowsima, možete napraviti isto tako video datoteku ili Movie Maker u nekim starijim verzijama Windowsa. Skroz desno imamo ovaj logo.txt, dakle ako radite u bloku za pisanje ili notepadu, napravite datoteku, ona će imati takav nastavak. Korisničke datoteke možemo otvoriti s određenim programima ili ako imamo više instaliranih programa možemo čak sa više njih istu datoteku otvoriti. Na primjer, uzet ćemo jednu fotografiju gdje ovdje piše logo, to je PNG odnosno JPG datoteka. Kako to možemo birati s čime ćemo otvoriti? Desni klik, otvori u programu i ovdje imamo popis instaliranih i predloženih programa, pa recimo da kliknemo na bojanje. Evo, program bojanja je otvorio našu datoteku. Idemo dalje. Ponovno probamo sa desnim klikom, otvori u programu i biramo fotografije. To je standardni program u Windowsima 10 za pregledavanje fotografija. Eto, i on je otvorio ovu datoteku bez problema. Da vidimo imamo li još koji instalirani program. Otvori u programu. Odabrat ćemo Movie Maker. Dakle, to je program za izradu filmova. I on radi isto tako. Drugim riječima, neki programi poput Worda, ako imamo samo instaliran Word, onda možemo otvoriti jedino njime. Evo, to nam je i predloženo. Ako biramo dodatne aplikacije, probat ćemo sa blokom za pisanje. Ali vidite, blok za pisanje to ne može otvoriti na način koji je prihvatljiv. To je što se tiče datoteka koje su izrađene u nekom od određenih programa. Dakle, s nekim programima možemo napraviti svoje datoteke, a isto tako možemo imati više programa za određenu vrstu datoteka kao što su slike. Sada ćemo probati provježbati kroz nekakve ikone i otkriti o kojim vrstama datoteka se radi. Pa ova prva datoteka, vidite gore desno, je zavinuto uho na ovom dokumentu i to nas podsjeća da je datoteka koja je korisnička. Dakle, riječ je o PDF dokumentu koji najčešće možemo pronaći na internetskim stranicama i skidati ih na taj način. Ova druga ikonica već vidimo da ima nekakvi kotačić, odnosno zupčanik, što smo rekli ranije da je to sistemska datoteka. Ova ikonica je svima poznata i predstavlja Google Chrome. Dakle, riječ je o programu, znači to mora biti izvršna datoteka. Sljedeće po redu, W nas podsjeća da je riječ o Wordu,
ali nije izvršna datoteka, već je to korisnička datoteka, što opet vidimo po ovom desnom gornjem uhu koje je zavinuto. I ova ikonica također predstavlja korisničku datoteku, ali datoteku koja predstavlja mrežnu stranicu i vidimo da je program koji može otvoriti takvu datoteku bilo koji mrežni preglednik, u ovom slučaju to bi bio Firefox. Evo, poznati W plave boje predstavlja ikonu programa kojeg nazivamo Microsoft Word, dakle riječ je o izvršnoj datoteci. Ovo može biti malo zbunjujuće jer gore desno imamo zavinut ovaj kut ili uho, ali ovaj zupčanik nedvosmisleno govori da je riječ o sistemskoj datoteci, dakle to je dio sustava i u pravilu obični korisnik to ne dira. Opet jedna poznata ikona koja predstavlja korisničku datoteku, što prepoznajemo po ovom uhu sa desne gornje strane. Riječ je o datoteci nastaloj programom Excel. Naravno prepoznajemo ovu ikonu, to je ikona poznatog nam programa za prezentacije PowerPointa. Dakle, riječ je o izvršnoj datoteci. U ovom primjeru vidjet ćemo neke nastavke ili ekstenzije koje ćemo pokušati povezati sa određenim datotekama, ali da se podsjetimo čemu služe i što su nastavci ili ekstenzije. Rekli smo da one služe operacijskom sustavu da može prepoznati s kojim programom treba otvoriti koju datoteku. Potrebno je reći da se ekstenzije najčešće sastoje od 3, a nekad i više znaka, tako da ovdje gore pri vrhu vidimo jednu takvu datoteku koja je slikovna datoteka, predstavlja nam animaciju jer je tipa GIF, pa onda idemo skroz dolje gdje imamo jednu jako dugačku ekstenziju, čak 5 znakova ACCDB, što je zapravo riječ o bazi podataka, odnosno o programu Access. Ova tablica nam pokazuje najčešće tipove ili ekstenzije s kojima se možemo susretati, pa idemo gore od vrha. Ako naiđemo na ekstenzije tipa dots ili dotsx, riječ je o tome da možemo otvoriti sa programom Microsoft Word jer su nastale tim programom. Zašto postoje dvije vrste? Prva vrsta je starija dots, dakle to je tip datoteke nastale u Wordu još u onom Wordu iz 2003. godine. Od 2007. na novije ekstenzije dobivaju još jedan znak, a to je X, dakle riječ je o novijem tipu Worda kad naiđemo na ekstenziju dotsx. Slična situacija je i sa Excelom, također dio Microsoftovog paketa. Starije verzije do 2003. godine imaju nastavak XLS, a od 2007. na bliže dobiva se taj X i onda je nastavak ili ekstenzija XLSX. Zip ili RAR jesu poznate ekstenzije za arhiviranje ili kompresiju, a za komprimiranje su i poznati programi WinZip ili WinRAR. Malo niže imamo nastavak MPG nastavak za video datoteke, tako da bilo koji program koji je instaliran na Windows računalo, a najčešće je Windows Media Player program koji služi za nekakve filmove ili glazbu koju želite slušati. On je standardni dio programa, ne morate ga instalirati, ali ako hoćete recimo s interneta si nekakvi zgodni programčić staviti za gledanje filmova ili slušanje glazbe, VLC player je jedan od poznatijih, također može otvarati MPG datoteke. MP3 je jedan od najpoznatijih oblika ili nastavka za predstavljanje zvučnih datoteka, recimo pjesama. Ponovno Windows Media Player i slični playeri mogu reproducirati i takve datoteke. PDF je također jedan poznati oblik ili ekstenzija koja se koristi u svijetu mrežnih stranica, a to je kad se želi prikazati nekakvi tekst ili slike koje nisu dozvoljene za mijenjanje, onda se spremaju u PDF obliku, a program Adobe Acrobat Reader je jedan od najpoznatijih svjetskih programa za otvaranje takvih datoteka.
I dolje niže imamo nekoliko ekstenzija ili nastavaka dokumenata koji predstavljaju slikovne datoteke. To su najčešće JPEG ili JPG, zatim GIF, BMP, ima ih još puno više, ali naveli smo samo poznatije. I ponovno potreban nam je samo jedan program koji možemo imati na računalu, a koji radi sa takvim tipom datoteka. To može biti Windows preglednik fotografija, u novije vrijeme to je program fotografije u Windowsima 10, također i program bojanje za izradu i obradu nekakvih crteža i slika, ili neki profesionalni koji možete kupiti instalirati, a to je Adobe Photoshop i slično. Jedan kratki podsjetnik i test, ajmo tako reći, da vidimo jesmo li razumjeli i popamtili neke od ovih ekstenzija i programa. Pa evo, s desne strane imamo ekstenzije koje trebamo povezati sa lijevom stranom, a to su programi. Microsoft Word, sigurno primjećujemo da je to i ekstenzija .x. Dakle, Microsoft Word otvara takve dokumente koji imaju takvu ekstenziju. S druge strane imamo Google Chrome, to je program pomoću kojih pregledavamo mrežne stranice, i s desne strane imamo jednu takvu datoteku HTML ili HTML. PDF dokumente, rekli smo, otvaramo sa Adobe Acrobat Readerom koji je ovdje prikazan, i na kraju Microsoft Excel otvaramo datoteku s nastavkom XLSX ili XLS ako su stariji tipovi datoteka u pitanju. Idemo sad malo teži primjer. Ponovno imamo niz programa s lijeve strane, a s desne strane ćemo staviti ekstenzije koje možemo povezati s programima koji se nalaze na lijevoj strani. Outlook Express je program koji služi za pregledavanje, odnosno pisanje i primanje elektroničke pošte, dakle program koji mora biti instaliran na računalo, a s desne strane imamo i takav nastavak, a nastavak je EML, odnosno email, elektronička pošta. Adobe Photoshop, spomenuli smo da je to program za obradu fotografija, dakle to je program koji može otvarati sve datoteke koje su slikovne datoteke, to je onda GIF i BMP i JPG. Pa onda isto tako i program bojanje koji nam služi u slične svrhe, samo je puno jednostavniji. On također može otvoriti GIF datoteku, može otvoriti i BMP datoteku, ali isto tako i JPG datoteku, jer to su sve slikovne datoteke. Konačno, blok za pisanje. Rekli smo da kad spremamo dokument u Notepadu ili bloku za pisanje, da on dobiva nastavak TXT. U ovom dijelu ćemo prikazati kako možemo prikazati datoteke u različitim oblicima, odnosno prvo kako možemo prikazati datotečne nastavke, a onda razvrstavati po nekim kriterijima. Dakle, u samom startu već smo naučili da nije dobro da se vide nastavci datoteka, da je ne bi prosječni korisnici mijenjali, ali nekad postoji potreba da se prikažu ti nastavci. Kako to možemo napraviti? Na kartici prikaz idemo malo desno i kliknemo na opciju datotečni nastavci. Kad kliknemo na tu opciju, vidjet ćemo da se pojavljuju nastavci naših datoteka. Isto tako to možemo i zatvoriti. Opet bi na istoj kartici prikaz kliknuli na kvačicu datotečni nastavci i nastavci u tom trenutku nestaju. Sljedeće što možemo prikazati je da te datoteke možemo i sortirati po veličini uzlazno. Kako to možemo napraviti? Ponovno preko kartice prikaz stavimo si prikaz na detalje i onda biramo opciju sortiraj po. Nakon toga možemo staviti recimo po vrsti i još možemo staviti da to sortiranje bude uzlazno ako već nije. Na taj način dobili smo popis naših datoteka koji je sortiran po abecedi i po vrsti, jer vidimo da su prvo Wordovi dokumenti prikazani, zatim fotografije i tako dalje. Znači to je bilo sortiranje po
vrsti i to uzlazno. Sljedeće što možemo pokazati je prikazati grupiranje datoteka po kriteriju. Pa ponovno na kartici prikaz stavimo prikaz na detalje, idemo na rubriku grupiraj po i ovdje biramo vrsti. Što se promijenilo? Dakle, sad imamo prikazane datoteke koje su po vrsti ovdje prikazane, ali može vas zbuniti to što su Wordovi dokumenti razdvojeni. Zašto je tome tako? Zato jedan od dokumenata je starijeg tipa, vidite Word 97 od 2003, a ova dva su novijeg tipa sa ekstenzijama .x. Idemo to i pokazati. Ako otkrijemo datotečne nastavke, evo upravo ono što smo pričali, posebno je svrstan dokument koji je u starijem obliku Worda napravljen i oni koji su u novijem. Isto tako vidimo i ovdje JPG datoteke, pa imamo jednu MP3, dakle glazbu, PDF dokument, pa PNG, to je opet fotografija. Zatim imamo prezentaciju, u Pythonu jedan dokument i tako dalje. Znači ovo je bilo prikaz, kao što smo rekli, grupiranja po vrsti dokumenata. Dobro, sljedeće što želimo pokazati je da možemo sami prikazati neke dodatne stupce koji trenutno nisu ovdje prikazani. Dakle, mi imamo stupac naziv, zatim imamo datum izmjene, vrstu i veličinu. Što ako želimo dodati još nešto? Ponovno na kartici prikaz, u prikazu detalja, idemo kliknuti na dodaj stupce i ovdje recimo da hoćemo staviti datum stvaranja datoteka, pa ćemo kliknuti na tu opciju i evo s desne strane nam se datum stvaranja prikazao. Kad želimo to vratiti na staro, ponovno na prikazu detalja, dodaj stupce, uklonimo datum stvaranja, zatim idemo vratiti ovo grupiranje, uklonimo ovdje vrstu, znači stavit ćemo nema, evo imamo ovaj stari prikaz i sortiraj po, neka ostane uzlazno. Na kraju trebamo maknuti i datotečne nastavke da se oni ovdje ne bi vidjeli. Još jedanput treba napomenuti da treba ukloniti datotečne nastavke kako prosječni korisnik ne bi mijenjao te nastavke jer smo vidjeli da se može onda i uništiti dokument. I zato što se tiče ovih prikaza postoje velike ikone, male ikone, pločice, pa opet velike popisi, sadržaj, srednje i detalji. Detalje je najbolje ostaviti iz više razloga, prije svega možete vidjeti detaljnije, preciznije sve dokumente, možete ih sortirati lakše, vidjeti datum izmjene, vrstu dokumenata i veličinu. Sve to u tom pogledu detalji, dok recimo kod malih ikona, vrlo velikih, to uopće nije vidljivo. Datoteke možemo pretraživati prema tipu ili možemo pretraživati prema nazivu. Ako pretražujemo prema tipu datoteke, to možemo napraviti na jedan starinski način kako su nekad računala funkcionirala, tako da umjesto naziva datoteke stavimo joker znak, a to je zvjezdica, točka i nastavak naziva. Ako tražimo Word, napišemo .x. I eto, pronašli smo sve Wordove dokumente. Ako želimo, možemo potražiti i neke druge. Ponovno joker znak stavimo koji zamjenjuje naziv datoteke, .jpg. I sad će nam računalo prikazati sve datoteke koje imaju nastavak jpg u trenutnoj mapi. Ili recimo da želimo izbrisati ovaj nastavak i tražiti datoteke u Pythonu. Evo, stavimo py nastavak i pronašao je jedan takav dokument. Dakle, nekad se tražilo na taj način i opet to možemo na isti. Možemo isto pretraživati dokumente samo prema nazivu, tako da pišemo početna slova dokumenta i on nam već izlista nazive dokumenata koji počinju sa tim slovima. I vrlo brzo možemo doći do dokumenta kojeg tražimo.
Evo, tu isto znamo otprilike kako nam počinje naziv dokumenta i on nam je pronašao dva takva Wordova dokumenta koji počinju na DO i tako dalje. Postoje neki nedozvoljeni znakovi koji se ne bi trebali naći u nazivu datoteke. Dakle, za neke nam računalo neće dopustiti da stavimo naziv. Uzet ćemo za probu ovu prvu datoteku koja je zapravo slika i probat ćemo preimenovati. Neka počinje sa upitnikom. Probajmo napisati upitnik i vidite da naziv datoteke ne smije sadržavati jedan od takvih znakova. Ako stavimo uskličnik, to će nam proći, ali nije uputno da stavljamo takve znakove. Isto tako nije pametno ni točku stavljati, iako može proći. Evo, sad ćemo i to isprobati. Pa ponovno probamo staviti nekakvi nedozvoljeni znak. Znači, probali smo sa dvotočkom i ne ide. Dakle, to su znakovi koji nikako ne stoje u nazivu datoteke i to vam Windows i neće dopustiti.